ade ngibuka iperformance yegcokama elisha ibe yinhle kakhulu awudlula wonke ama-performance asabe khona aligcokama elisha la inikeza isikhathi la nikeza nengoma oMacekeceke ithuba nje kahle kahle la performance ithi 100% performance. Enye into engiyibonela ngomthandeni noma angafuni ukuvuma but uyavuma somewhere else. Into le engiyinakayo ngokuphuzani kumele aqonde ukuthi lapha uyadlala nomthandeni angayenzi lento uma ukuthi liqiniso lento eyayishiwo umthandeni ukuthi uchatho lwathenga amathikithi luthengela ukuthi luwine njengamanje liyawadayisa ngemali ephansi at some other point vele ukuwina kuyasibuyisa isithunzi futhi kuyayibuyisa kuyasibuyisa isithunzi sakho njengomculi uma ukuthi ubuqhathanisiwe kodwa uma ukuthi liyenzile uchatho leyanto cha kusamele lisebenze libona amandlalo ngampela ukuthi akuphi uzokhumbula nangomunye unyaka wathi kuhlukanisa unyaka kwathi ufuna umlandeli ovote kakhulu naye uyavela kubalandeli abavote kakhulu uKhuzani of which siyafisa ukuthi kube into ayiyekayo ngiyazi ukuthi uzothi nginomona noma uzothi somewhere khona la enginomona khona but ke ngiyanicela ngane zakwethu noma ngithi nje ngiyacela uma ukuthi lento le uKhuzani uyayenza kufuneka ayiyeke somewhere iyamsiza somewhere iyambulala ngoba ugcina ngakwazi ukubona amandla akhe kodwa kwelinye iside uma ukuthi uqhubeke nayo kanje right siyabonga kwigcokama elisha ngokuvuma nangokujabulela uza kwabo ngokuthi uwinile kodwa ke ubese ngcofa phela naye bengeke ngancofi akukho mnandi kuhlula kodwa ke sefana ne-Sundowns ehlala iwina njalo nje yabona nje kukancane kuthiwa idliwe le style saKhuzani si-right but ke uma ukuthi ngampela njengoba ukuthi igcokama lalithi unokuthenga amathikithi anikeza abanye abantu cha bafethu ngiyayihlaba leyo ngumvo kwadludlu ungakhohlwa ukuthi mula ku-TikTok ulike ivideo yami uphinde futhi ucomment lapha kanti masiya ku-YouTube ufike usubscribe ushare uphinde ucomment i-YouTube channel yami iGuluva TV lapho khona uzoyithola khona ziphelile wengane zakwethu ngiyafisa ukuthi ngizuvo lakho mayelana nale ndaba le yokuthi uKhuzani ngabe uyivotelile na njengoba amathikithi kuthiwe bephisana ngawo noma nje uyiwinele abanye bazothi uwinele abanye bazothi uyivotelile but ake ngizuvula yakho lapho ngasekhaya ukuthi wena uyibona kanjani lento congratulations kakhulu ngo-100,000 owathi uzophisana ngawo noma wathi uzonikela ngawo zule ukuthi uzowina nanenkomo uyithola kwaba Department of Art and Culture mangicabanga danko